Yes, tubahaye ikaze kandi twifurije kugubwa neza mwese mubana natwe umunsi kuri makuru ndetse n'ibiganiro by'ibikino biba bigezweho hano iwacu mu Rwanda. Tugiye kwinjira mu makuru agezwe muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo wasize nibwo yatangaje ko yatandukanye ku mugaragaro na Charles Bare wari wayisabiye gutandukana n'iyi ekipe bigendanye ngo n'imvune yari afite, bityo ngo ko ntacyo yayifasha muri uyu mwaka w'imikino. Nyamaze amakuru yarahari yatangazaga ko imvune y'umusore yamaze kugenda ikira, dore ko ngo bivugwa ko yamaze kubona amwe mu ekipe ariho kugenda mwifuza, haba aya hano mu Rwanda imbere ndetse nayo muri monde arabe, by'umwihariko muri Libya. Turaza kwikoza kandi cyangwa se dukomoze ku nama yari iteganyijwe kuri wa kabiri yamaze kwimurirwa ku munsi wo kuwa gatanu. Ni inama yimuwe ubugira kabiri. Ese ni iyihe mpamvu iri gutuma iyi nama yimurwa inshuro nyinshi mu bihe bigiye bitandukanye? Turaza kurebera hamwe umukinyi Fahadi Azizi Bayo yamaze guhaguruka mu gihugu cya Uganda yerekeza ku butaka bw'u Rwanda. Uyu bimeze bite? Araza kuzana n'izindi ntwaro zigera kuri 5 zigomba kugira mu myitozo ya siporo mu bihe bigiye bitandukanye. Iki cyumweru kiraba cyo kwakira intwaro zigiye zitandukanye ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport. Umunya-Brazil umwe, Umunya-Congo Brazzaville, Umunya-Repubulika Demokarasi ya Congo, Umunya-Tanzania ndetse n'Abanya-Uganda bagera kuri 2 nibo rwose bari buze muri test muri ekipe ya Rayon Sport. Bashobora guturanywamo abakinnyi bagera kuri 3 ku kigero cyo hejuru. Se Fahadi Azizi Bayo uze gusinyira Rayon Sport kuri wa kabiri araza gushika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ushobora kuba dukurikira yamaze kuba ahagera kabisa, yamaze kuba yacyo bigendanye n'igihe wumviye inkuru yacu. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Nyemera rero twinjirane mu ngingo ziremereye cyane amwe mu makuru agezweho muri ekipe ya Rayon Sport, ngo tumaze kugenda tubikunyuriramo mu ngingo z'ingenzi tugiye kurambura muri aya makuru yacu y'imikino. Reka mbone no kukubwira ko ekipe ya Rayon Sport nyine igomba kwakiriza intwaro, wenda turi buze kugenda tuhatinda, ariko iki nicyo gihe cyo nyine cyo gukanda subscribe kugira ngo urusheho gukomeza ubana natwe. Reka duhere kuri iyi nama isubitswe ubugira kabiri. Ku munsi wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo iyi nama yari iteganyijwe kubera muri hoteli imwe z'umugabo witwa Bazil. Ntabwo hoteli turi buze kuyivuga. Uyu mugabo yari yemereye hoteli ekipe ya Rayon Sport meeting room nta kintu bari buyishyure, cyangwa se icyumba cy'inama nta kintu bari bukishyure. Inama irasubikwa. Uwitwa Gacinya Chance Denis yari ari mu bukwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye, n'abandi bafite gahunda zigiye zitandukanye, ariko muri Rayon Sport bakaba bari bakiye koro zigiye zitandukanye z'abandi bakire, bavuga batese ko mwatumije inama ntimudutumire kandi hari contribution dushaka gutanga muri ekipe yacu. Kuri uyu wa kabiri rero naho niko byagenze. Mu bihe bigiye bitandukanye kuva ku cyumweru ndetse no ku munsi wo kuwa mbere ejo hashize, hari bamwe mu bakire nanone b'abacuruzi bakomeye rwose na bamwe mu bantu bo mu ntara, abahinzi bakomeye cyane bafite ibigega by'ibirayi, bakora imbuto, ngo batubura imbuto, bafite ikintu bita ifaranga ryinshi. Ifaranga ryo baribika muri beka ndetse no mu murenge sako. Bahamagaye muri Rayon Sport barababwira bati twebwe rwose iyo nama ntabwo tugomba kuyiburamo. Ni inama yari iteganyijwe cyangwa se yari iteganyijwe kwakira abantu 100 byibuze babaye benshi, ariko ubu ngubu abantu bamaze gusaba kuza muri iyi nama ngo barenga 100 kure cyane, ngo bashobora no kugira 150. Kuza muri iyi nama Rayon Sport irabanzika kubwira ati iyi nama tuzatangamo amafaranga kandi ntiwemerewe gutanga amafaranga ari munsi ya miliyoni. Niyo watanga 999 n'amafaranga 99, ntabwo iyi nama uzayikandagiramo. Ni ukuvuga ngo abantu bose bari muri iyi nama ni ukuba wazanye amafaranga ari hejuru ya miliyoni ku mufuka yo gusiga aho ngaho, ngo amafaranga azishyurwa cash. Ntabyo kuvuga ngo urabona mfite 3 cash ngo niyemeje 5, ngo mfite miliyoni 3 cash ngo niyemeje 5 ngo reka nzibahe. Ngo uzayatanga imbumbe, emera yo ufite, ngo wibaha akazi ko kuzongera kukwibutsa kuza kukwishyuza. Ni inama rero biteganyijwe ko izakusanyizwamo miliyoni zirenga 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Twabasobanurira amafaranga icyo azamara sa yo gukora recruitment. Rayon Sport avuga iti aya mafaranga turakuramo miliyoni 40 zo guhemba ku kwezi,
ndetse uziko Rayon Sport ifite payroll ya miliyoni 47 ikavuga iti n'izindi miliyoni 47 zizasigara nizo guhemba ukwezi kwa kabiri. Ubwo nukuvuga ngo byibuze buri kwezi tujye tuba dufite saving y'ukundi kwezi turangije guhemba ukundi, kuko uruganda rwa Skol rubaha miliyoni 20. Rayon Sport ikavuga iti miliyoni 20 z'uku kwezi kwa mbere z'uruganda rwa Skol turazikenyereraho, ndetse n'iz'ukwezi kwa kabiri tuzikenyereraho, dufite n'izindi miliyoni 40 zo guhemba ukundi kwezi kwa kabiri. None izo miliyoni 20 zizaba zuzuye, tuzazihemba ukundi kwezi kwa gatatu. Ubwo buri kwezi tujye tuba dufite saving yo guhemba ukundi kwezi kugira tutazaza guhura n'ikibazo cyo guhemba abakinyi, bityo bikatuviramo gutakaza igikombe cya champion twari dufite mu biganza. Aha ngaha niho tutinyira Rayon Sport, imibare nyingi y'umuntu uba wayitekereje. Noneho bakavuga ati get correction, amafaranga yinjira ku mikino twakiye yakusanyijwe nyine, aya niyo azadufasha gutegura game match, ndetse haveho na miliyoni 7 zimwe ziyongera kuri za miliyoni 40 ziko nyine ifite payroll ya miliyoni 47. Rayon Sport ugasanga izarangiza season nta kibazo cy'umushahara yongeye kugira. Rero ngo azarenga kuri izi miliyoni 100 niyo azavamo ayo kwishyura abo ifite ibirarane bya za Rokritoma, harimo Nsabimana Mable, Iraguha Haji ufitiwe hafi miliyoni ngo zitanageze kuri 5. Ni amafaranga menshi, bavuga bati ni miliyoni 3, amafaranga menshi kabisa. Undi ufitiwe Rokritoma burya na Muhire Keve afitiwe Rokritoma atishyuwe rwose, aracyafitiwe umwenda na Rayon Sport. Ubundi ngo ibintu bize kugenda neza, ayo gukora Rokritoma, ayo kwishyura abakinyi bagomba kwinjira muri Rayon Sport, na abakire ba Rayon Sport bayakusanyije hafi miliyoni 90 ngo araharari pembeni arabitse. Reka twigire kuri Fahad Azizi Bayo, ni rutahizamu w'umunya-Uganda wahamaguye muri ekipe y'igihugu ya Uganda. Twamugarutseho ntabwo turi buze kumutindaho. Uyu ku munsi w'ejo mu ijoro ryashize yahagurutse mu gihugu cya Uganda aza ku butaka bw'u Rwanda. Biteganyijwe ko ari buhagere kuri wa kabiri nta gihindutse. Amakuru mperuka rwose, mperuka ifoto ahaguruka hariya muri Uganda aza ku butaka bw'u Rwanda kugira agere ku kibuga cy'indege ari buze gukora urugendo rurerure rw'imodoka. Yakoze urugendo rurerure rw'imodoka kuri wa kabiri, rero nibwo biteganyijwe ko rwose ari bushyike hano ku butaka bw'u Rwanda, ubundi ibintu bikaza kuba bigenda neza. Rayon Sport rero iragenda yakira abakinyi mu bihe bigiye bitandukanye, tugiye kukubwira abo twabashije kumenya igihe bazagira hano mu Rwanda. Uwitwa Vianney Sekajugo aragira mu Rwanda ku munsi wo kuwa 4, ariko mbere gato iyi nama yimuriwe ku munsi wo kuwa 5. Iyi nama yari iteganyijwe muri Rayon Sport yimuriwe ku munsi wo kuwa 5 niho izaba. Uwitwa Vianney Sekajugo ku munsi wo kuwa 6 ngari ku butaka bw'u Rwanda, ariko ku munsi wo ku cyumweru bwaki yasubira mu gihugu cya Uganda nyuma y'uko agiranye ibiganiro na Rayon Sport. Rero Rayon Sport yongeye kumwandikira amubwira ati turagukeneye vuba aha ngaha mu Rwanda, uze muri Rayon Sport ukore test nk'abandi. Vianney Sekajugo arababwira ati ku munsi wo kuwa 4 nzaba nageze hano ku butaka bw'u Rwanda. Uyu ngo Rayon Sport yamaze no kumwohereza itike. Nkubwiye Bayo ndetse na Vianney Sekajugo. Undi mukinyi utegerejwe ku butaka bw'u Rwanda bamwita Japhet Bola Kitambala, ni umunyarepublika iharanira demokarasi ya Kongo, ukinira AS Maniema Union, iyoboye iri nyine ikurikiye AS Vita Club, iyoboye itsinda rya kabiri rya hari nyine rikina championnat ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bakina mu matsinda ni ya kabiri kandi ifite ibirarane by'imikino 3 bigaragara ko izahigika AS Vita Club irimo umukinyi wakanyujije hano mu Rwanda rwose Eritier Lovombo Nzinga. Undi mukinyi bivugwa ko ategerejwe ku butaka bw'u Rwanda bamwita Bright Anukani, umukinyi warekomanzwe n'umutoza wa Rayon Sport. Avuga ati uyu mukinyi ndamukeneye. Bright Anukani kinira ekipe ya KCCA yo muri Uganda. Undi mukinyi utegerejwe hano mu Rwanda ntabwo izina rye riramenyekana ngo ni umunya-Brazil. Uyu nguyu yaporopojwe n'ubuyobozi, yaporopojwe muri Rayon Sport n'aba diaspora na diaspora fans, n'aba diaspora nyine bafana Rayon Sport. Hari undi mukinyi ugomba guturuka mu gihugu cya Tanzania
undi mukinyi ugomba guturuka mu gihugu cya Tanzania nawe izina rye ntiriramenyekana, ariko ibyo ngibyo nibyo turi gukusanya, we kanda subscribe kugira utaza gucikwa. Ngayo nguko abakinyi bategerejwe muri Rayon Sport baze bakorane imyitozo muri iki cyumweru n'abandi bakinyi. Rayon Sport iraza gushimamo abakinyi batatu, ari kubitwa Fahadi Azizi Bayo ni urubuze gusimbura Charles Bari ku kigero cya 80%. Nanone ku kindi kigero cya 80%, umukinyi witwa Vianese Kajugo. Uyu ni umukinyi wa Rayon Sport asatiriza amaciye ku ruhande nk'umuwinga w'ibumoso. Uyu nguyu nahise nemera cyane nkimara kubona highlight ze ndetse n'imibare. Ku munsi w'ejo nibwo nababwira ko uyu mukinyi byibuze mu mikino 173 yakinye yagize uruhare mu bitego 126, kuko yatsinze ibitego 92, atanga assist zigera kuri 34. Kuvuga ngo mu mikino 173 yakinye yagize uruhare mu bitego 126. Ni umukinyi mwiza, ngiye nahise ntinyamo. So reka dusoreze aha ngaha, twe tuzivuga ko abanyamakuru buze kubagezweho ibyo twe tubafitiye kuri uyu mwanya. Turabashimiye cyane.